월드컵이 저희 개최했는데 취소된 거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 일단 너무 가슴 아프고 나 또한 이렇게 기분이 찹찹하고 힘든데 우리 선수들이 얼만큼 힘들까. 나 또한 지금 짧게는 3년 반을 준비했던 월드컵인데 나 또한 한국에서는 2017년도에 이후에 월드컵을 해봤지만 우리 젊은 어린 선수들한테는 엄청난 큰 성장세가 이루어질 것이고 우리 인도네시아 축구 발전에도 상당하게 도움이 될 것인데 지금 이것이 개최되지 않아서 너무 안타깝고 우리 어린 선수들 꿈과 희망이 일단 없어진 것에 대해서 너무 가슴 아프고 또한 우리 인도네시아에서 입사 월드컵을 볼 수 있었던 그 기회를 잃어버린 것에 있어서는 너무나 가슴 아프다. 그 외에는 할 말이 지금 현재로서는 없다. Pertama ya coach ini ya sakit hati memang. Maksudnya coach sendiri aja sangat lelah ya. Jadi coach bisa rasakan juga maksudnya pemain ya betapa lelahnya. Apalagi ya persiapan dari coach sendiri ya 3 tahun 6 bulan. Coach pun memang pernah ya Piala Dunia di Korea tahun 2017. Jadi ya coach sangat tahu ya maksudnya dengan adanya Piala Dunia di negara tersebut ya pastinya akan ada perkembangan luar biasa apalagi buat perkembangan sepak bola Indonesia, tetapi ya tidak bisa digelar ya, jadi sangat disayangkan apalagi ya sampai kehilangan harapan dan impian para pemain. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang bisa berkata-kata apa-apa. Kondisi pemainnya sendiri gimana? Apakah itu semangatnya itu bagaimana? dari pemain maksudnya. pemainnya. 선수들 어떻게 보시는지 좀 희망적으로 조금 많이 힘들어 보이는지 어떻게? 선수들은 상당히 힘들어 보이고 우리 이번에 우즈베키스탄에서 우리 선수들이 경기를 하면서 상당히 본인 스스로도 자신감이 많이 붙었고 우리가 완전체가 만들어졌을 때 예선 통과 그 이상을 우리가 바라보고 준비를 했기 때문에 선수들 실망감은 엄청나게 크고 지금 현재 힘들어하고 있다. Terlihat sangat lelah ya. Jadi begitu kita ikut turnamen di Uzbekistan, pemain sendiri pastinya sudah meningkat ya kepercayaan dirinya. Dan ya kita pun ya sudah mempersiapkan Piala Asia kemarin itu ya dengan target kita lolos dari grup, tetapi ya karena tidak sempurna ya skuadnya, jadi tidak bisa sampai lolos. Jadi kalau coach lihat ya pemain kecewa besar dan kelihatan sangat sedih. Teknis latihan selanjutnya seperti apa? Porsinya akan normal atau ada pengurangan? 선수들 훈련은 어떻게 하실 예정이신지 혹시 훈련 양이 좀 줄다든지 아니면 정상적으로 하실 것인지. 일단 선수들 기분이 이렇게 지금 현재로서는 정상적인 훈련을 할 수가 없다. 에릭 우리 축구협회장님 오시고 나면 얘기를 들어보고 판단을 해야 될 것이다. 지금은 선수들의 마음을 가장 안정을 시켜주는 것이 주 목적이기 때문에 훈련량은 분명히 줄어들 것이다. Kalau lihat suasana pemain ya pastinya kita tidak bisa lakukan latihan normal ya. Dan pastinya kita akan putuskan setelah Pak Erik pulang ke Jakarta. Tujuan coach sih ya mau membuat hati pemain jadi stabil. Jadi pastinya porsi latihan akan berkurang. Apa rencana jangka pendek dan juga jangka panjang, baik itu dari pribadi Coach Sintayong untuk kedepannya seperti apa maupun untuk tim nasional ini kedepannya seperti apa rencananya? 개인적으로 감독님 뭐 장기 플랜이라든지 단기 플랜 둘 다 어떻게 가지고 계실 것인지 대표팀에 대해서. A 대표팀만 아니면 팀나 세니어나 또 팀나 모든 걸. 우다 보면 20세. 입세 만약에 우리가 개최권은 박탈당했지만 우리 부회장님께서 얘기했듯이 만약에 이 4개국 안에 들어간다면 우리가 정상적으로 훈련하면서 월드컵 준비를 해야 될 것이고 그것이 끝나면 6월 달에 있을 A매치부터
대표팀의 모든 것을 올인해서 이번 아시안 이럴 때 있어요. 아시안컵과 이제 아시아에서 8.5장으로 늘어나는 월드컵에 대비해서 진짜 우리 동남아시아 축구의 한 획을 끌 수 있는 그런 플랜을 지금 조심스럽게 준비하고 있다고. Memang seperti Pak Wakutum bicara ya, maksudnya walaupun kita Piala Dunia kita dicabut, tetapi ya bisa saja ya masih ada potensi ya untuk ikut menjadi peserta Piala Dunia di negara manapun. Jadi kalau begitu ya pasti akan latihan normal juga, dan setelah selesai Piala Dunia, coach akan fokus ke senior, mulai dari FIFA Match Days di bulan Juni ya. Dan ada lagi Piala Asia di bulan Januari tahun depan, dan ya coach akan mempersiapkan tim senior itu ya biar bisa ikut Piala Dunia senior ya, karena Piala Dunia berikutnya itu akan ada tiket di Asia itu 8,5 tiket ya. Jadi coach akan berusaha agar bisa mencetak sejarah baru di ASEAN. Kontrak Sintayong habis Desember 2023. Apakah dia akan meminta PSSI untuk memperpanjang kontrak? 계약이 2023년 12월에 만료인데요. 2024년에 아시안컵이 하잖아요. 그거에 대해서 혹시 감독님께서 좀 계약 연장 요청을 하실 생각이 있으신지? 그 부분에 있어서는 아직까지 전혀 얘기한 거 없기 때문에 현재로서는 뭐 내가 답변을 드릴 수 있는 상황이 아니다 보시면 됩니다. Jujur coachnya belum bisa menjawabnya karena belum ada yang dibicarakan masalah perpanjang kontrak. Ketika kemarin malam setelah pengumuman pembatalan tuan rumah Indonesia, pemain berkumpul di lobi tapi tidak ada coach Sintayong. Kemana coach Sintayong? 어제 저녁에 FIFA 취소됐다고 공문이 올라오고 발표됐을 때 로비에서 선수들이 모여가지고 얘기한 걸로 알고 있는데 감독님이 안 보이셨답니다. 혹시 어디 가셨는지? 나는 그냥 방에서 조용히 쉬고 있었고 선수들이 마음 아파하는데 나 또한 거기서 같이 그런 모습을 보여주면 안 될 것 같아서 방에서 혼자 생각에 잠겨 있었다고. coachnya hanya di kamar saja karena ya coachnya lihat para pemain pada sakit hati, dan coachnya pun ya tidak mau menunjukkan dirinya itu ya sakit hati di depan pemain, jadi ya coachnya hanya di kamar saja. Oke. Thank you. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.